spesial Bapak Ratono sarang Ibu Justin. Bos sendal sepatu. Araneku siapa sih ya? Toko apa sih ini? Toko Yati. Toko Yati. Sing duwe sendal sepatu bagus-bagus. Anak buta, anak tas, anak lasa, anak tongkat. Ibu Yosi singan ning Taiwan. Ayah Fahri, bubur ayam Taiwan. Bos bubur Kang Didi ku dengan anakku. Kang Didi ku iya, cepot ku. Ibu Yosi sayang. Sing inget Kang waktu susah. Lagi anyar rumah tangga. Jare arepan setia. Ora bakal gawe larang. Mama M, Mama F, Mama F. Oh iya ingat, Mama F, 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 Mama F. Sing duwe sendal sepatu. Barang sekian wis enak. Laleni rabilan anak. Boro-boro kakang eman. Malan jaluk izin wayuan. Mama F, 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 Mama F kesuwun Mama F, Mama F siapa Kang? Mimi Ayu bos Hongkong, Mimi Ayu bos Hongkong, Mimi Ayu bos Hongkong, Mimi Ayu bos Hongkong, Mimi Ayu. Ibu Yosi sayang. Ayah Fahri bos bubur Taiwan. Sun rela urip sederhana. Asal cinta aja dibagi dua. Nok safety, nok safety, nok safety, nok safety. Aduh nok safety sayang. Duh nok safety paling eman nok safety, nok safety. Lamun maksa nok safety. Nok safety paling sayang nok safety, nok safety, nok safety. Bengen melarat eman pisan. Wisuki pengen wayuan. Barang sekian wis enak. Lalening rabilan anak. Boro-boro kakang eman. Malan jaluk izin wayuan. Ada bangun banget yang bodong. Mama Ayu singan ning Hongkong ya. Mama Ayu singan ning Hongkong. Mama Ayu singan ning Hongkong. Mama Ayu singan ning Hongkong. Ibu Yosi singan ning Taiwan. Ayah Fahri pas bubur Taiwan. Sun rela urip sederhana.
pengen wayuan barang sekian wis enak lalening kulalan anak boro-boro kakang eman malan jaluk izin wayuan pai lampu gangger bae ya wadal bo non Mimi Ayu singan ning Hongkong 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 Virus Media Production Andi Putrawan Official Ayah Fahri, bos bubur ayam Taiwan. Sun rela urip sederhana, asal cinta mama sayang aja begitu. Mama sayang mama Nok Anis Mama kan pula orang sanggup nahan lamun maksa masih mending pisahan pengen melarat eman pisan wisugi pengen wayuan sing inget kang waktu susah lagi anyar rumah tangga cari arepan setia ora bakal gawe lara. Mama Ayu singan ning Hongkong 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 Ibu Yosi singan ning Taiwan Ayah Fahri singan ning Taiwan bos bubur ayam barang sekian wis enak lalening rabilan anak boro-boro kakang eman malan jaluk izin wayu